Teker me kumam ametiene no wayamo mano bedo Moses Chano Puonya. Tie tin kede welo moro kana kelo nyimu ber konge motu e komino ing'euno ng'ame bedo chuo poyo neno. Apoyo wulida. Bino yamo ne lwak nyingi kede kame iwokie. Nyinga mga ng'ere kede ichalo arabo nying me kanisa obedo Diango Julius. Do nying mga ng'ere kede music obedo Guy Y. Guy Y. Yeah. Diango Julius Guy Y. Yeah. So now Mr. Guy Y ango dar na lungi be Guy Y penta winyi yamo nying moro kano be ming'ere kede music. Duong mere bi beda goch mam. Yeah, beda goch. So Guy Y ame angati bedo kede ni. Yutuno be nyingi nudo yambe Diango Julius. So nan Guy Y ko Guy Y gonyo nyo. Guy Y gonyo be bedo kede jo arabo keda mi bedo kede jo te kede mito ng'an moro kanga mito bedo kede udaro mo udi ko bedo kede. So en gime Guy Y gonyo no kede kame ng'an moro mito timo ne gimoro kene ini romo diko bedo kede di ikono bedo kede di kote. So Guy Y udo bedo dano mejo. Ngata udere sa moro kene. Wado ber sana. So Guy Y bala kita me yamo kede be itimo music me pone mene. Itimo music style me puony. Me puony. Nye wada loki band me music do. Pastor da ko loki band me chaji kon. Ini ko keto mere band me puony. Me music. Me nan mitana be were go tia dia me ber na ipuonyo kede jo. Were ma puonyo kede jo tie na redo. Tie reba. Dwaro ber sampling na puony moro atitidi kano ngata moro mwacho gite ngala ber moro be. Sampling obe. Ojogidano mitonyo jawa. Ojogidano mitonyo emiegu. Ojogidano mitonyo jawa. Amoso ber go jokel ber wiye liang. Ojogidano mitonyo jawa. Ojogidano mitonyo emiegu. Ojogidano mitonyo jawa. Amoso ber go jokel ber wiye liang. Ino gimaro ber sampling. So mami winyo. Mano Guy Y no. Ameo kite wachino bene puonyo jo music. So Guy Y. Dido inite wacho be dano mitonyo kara dano otimo nyo udo ituo yarabo dano do tino timo nyo iname indiko don kede ura do igiame dano mitono. Ya nyo dano. Dano puonyo dano garo bedo ngata puonyo tek. Doko niang tamer da tek. So dano agira aneno ni tek do urle watimo nango. Ya dingewa ko yambe do bala bera tam kede ko do puonyo dano mi ko doko riek. Do dano puonyo tek amito choni tek. Medi wi mano nan ngata moro winyo be dano mitonyo e komito udo wer nono yaro yamone ber udo wer no. Wer na ngana waka do kiamito udo Kumam Gallery. Bas oduong mere be YouTube channel me Kumam Gallery uti searching mano Guy Y hadi ko udo werego. Now Mr. Guy Y. Imete amna bite kede werare mam. Igeo goch mwaka mene. Igeo goch 2023. Okay. Menani tekede werare da itekede chuny me mede aranat renyo. Nyira meda nyim kom. Nyira meda nyim. Mano ber sana. Do nandi di tekede werare ganga ng'yo bela simatie pekini mogo ameni teko neno iko mwere ni gwa musukunati music industry. Pekino music industry tiebe. En giri bedo kede joy ber timo nyodo sete arbo fans wodo gire nye wan Kumam podi lonya la bera binne wale yo me podi fans le do podi wado bedo kede gamman. So ite kede ye kede gen be chengo moro e bino bedo ber. Nyime ko mano ber sana. So mano Mr. Guy Y tie kok de wacho be podi support nonok do ene tie kede ye kede gen be lero dok chien piento kare moro e bino bedo ber. So Mr. Guy Y itie kede kop nyome yaro yamone fans ni majiki ni ado nantine ni we yamo. Fans nango gimaro mo yamone fans na tiebe. Amaro fans dokanga po ibedo di mara nada. Yana ng'e bete ja mara te gire ja daga do wano bedo do karachiel. Ame anga maro gi doka poda medi maro manino wano mena nyim ya neno wira Guy Y di woki o mena meda nyim naka. Opoyo sana. So ateker me Kumam henino udo kan Moses Chano Puonya kede Mr. Guy Y.